Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, hande eɗen janga da mawɗo e da tokoso. Ay ɗo ko da de di do du ɗo ko ad ed id od ud ɗo ko dad det dit dot dud. Ay ɗum janguɗon a mawɗo a tokoso a durtaɗo, e mawɗo e tokoso e durtaɗo, i mawɗo i tokoso i durtaɗo, o mawɗo o tokoso o durtaɗo, u mawɗo u tokoso u durtaɗo. ɗum ɗo woni masɗe ɗe kanƴe nanna nder ga henne. Oɗo da mawɗo tokoso, ɗo noon mbiyen da de di do di fooɗani garen pooɗen mo da de di da de di do du ɗo mbiyen ad ed id od ud ad ed id od ud dad det dit dot dud dad det dit dot dud a mawɗo e mawɗo i mawɗo o mawɗo u mawɗo a tokoso e tokoso i tokoso o tokoso u tokoso a durtaɗo e durtaɗo i durtaɗo o durtaɗo u durtaɗo. ɗo kadi mbawata ɓasde da mawɗo e tokoso. ɗo so ɗiggi tan a serti kadi e majjere dawo on jiide ƴette kuɗi mon ɓe karneji mon mbañi to jangon ɗigga on koola e koye mon ƴeewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko o hollo on ngal ɗo alluwal ha mbawon ngal hankadi on certi e majjere da masaɗo ko ni foti. ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal on jii hen kon paamani walla ko boni hen ngaron kalanon min e 00 221 77 906 14 81 Yaya Ly keɓon kam caggiton kam ko caggumi hen ko. on jarama, wassalam.